ege toko te abantu ba South Mugirango unoboga tigaba sabire ntare ngona ile tungane school tigaba sabire ntare ngo ogirangeri nyanda standard no bantu banete bakaga koko bako ogiranga nona bwate tungaira kutiaga mwaga takandusia omonto botaka yochete kutianga beru mutinyo mogima atakandikeria abantu bogeti baganga bawe takurwe kera nane kaba takobomo gana yani omonto abogorie pisto ari ago pima kaba na murase ara basimo motengere ikirende igai tibo mutakora manda baro buna nyamachi onye mbargo sikagabana usongeria sana agamba ndogo kwebereria abantu ndunterereti gokwa kwano ni nkwa osenda ndi kubija abantu omwana no mwomo kokoti oikire form 1 ona sana ikeire ni nkwa osenda ndi kubune sucha mukage tengana ade sara abakuru kubune cyo gotokie kaburi abantu mbalenga arwate sanduku yalo cyengoro oikaboriye masini ya galite butoka abatebiga babazi kamuranje serikali yiriwe ino na inde abantu barimo kubaho kwana nka abagatutungo sikabare ninje nimo gatutu namba yemo ndamaende te serikali yewe so moko yakurera dire mwasoka so honge ndiyo ngono abantu baminto abo maene mwaigubire buna abantu bagukwana kwenda buna gaba nakogoserkogen atatiga gento nare ko boliga botambe ka utiende yonse egaba na tubwate me yakis county gakoro kusimbarati gento nare ko baboya abantu baminto ababasi ekere mwaigure ninu mwae tu barayi ekiagaro moyo oyonyo bwate ngaba na simbarati oyo bwate moyo bwe county simbarati oyo bwate bagwacho keregento bwate bakenyama ye county simbarati ekere moko imoka mwanyoro monto mosinini okogambere constituency yamo omato soro no biri ga bare bangaine ere no mochumbo bagirango ekyara tachori kenda se county noni jombati gokwa na igando manene ko bwasore kyara njene chibugipe ye county inde ekerende chibugipe ye county ibe mineti nganko tachera abantu wansi bibare county ya Kisi sapa kosoro egare ya magorane bono ko babolinga aba bachikama igure nunga ogaba no wakiru tali gaba no korwanigwa manyani inwa baba simogo tachunga inu magane iriko tikaransa kero ko ikyo osoro gakwenda gaba no chire mata aria gaba na koikaga ante county engima okobire achiko konya abana batali kwenyara osoro amenye gwaka masasia marito korupara arengete gaba na iga gaba na buna nyasaro muya buna nyasaro tali ko tigaba raibaye akamokonya lisasirigate likachwako montolenge maye gaga bana sempoto igomo igwete gaba na konyokure ko sakanyata kweti bana ina rotoga netime yagusi abantu baminto ko basanga tiato kikelia ya kolekyo osoranye no barayaga neti intuo bagaba na somanye teiga omonto kairuo bagaba na ya Kisi county igako gambe ni ya kaikomi kuno kwa gambe teikomi ekinege tebani kyomo gusi na Kases ambaye ni county commander na serikali kuu ya hii nchi yetu ya Kenya. Simbarati ambaye ni gavana wetu, maisha yake yako hatarini, na sababu serikali kuu imekataa kuchukua hatua yoyote, sisi kama wananchi watukufu wa hii nchi yetu tumeamua kila mahali anaenda tutaenda pale kumulinda. Tumeamua tutaenda pale kufanya nini? We are telling you the police, mkuje na bunduki, tutakuja na maombi, lakini tutakabiliana na nini? Kama mmeamua kwenda njia hiyo, sisi tunaijua zaidi. Ndugu yangu Osoro, wewe ngojea Gucha County kuje, uje tuonane na wewe macho kwa macho. Simba si type yako, Simba yako class nyingine. Wewe kuja, sisi ndio Nyasaye nare kwa Mugirango lero mpaka ningeuliza ujumbe wa South Mugirango tuonana na yule kijana. So
sisi tunakuomba kwa heshima ovo jumbe evogoja nechinga kichia Nyasaye, lakini ukiamua kutumia kifua, Mungu atakurudisha mahali unafaa kurudishwa.